Idemo odmah na prelaz Jarinje. Ljubiša, vidimo vatru iza tebe. Šta se dešava? Mi smo primetili tokom javljanja da prvo Srbi sklanjuju svoje automobile, međutim upravo je administrativni prelaz zapaljen. Ko je to učinio, mi u ovom trenutku ne možemo da znamo. Ali evo, pogledajte sliku, administrativni prelaz gori. Ovdje ima na desetine ljudi koji su sa maskama na licima i u ovom trenutku situacija je dramatična na prelazu Jarinje. Prelaz je u plamenu. 30-ak mladića do 40 sa maskama na licima razbija stakla na ovom prelazu. Bačeni su molotovljevi kokteli. Vidimo i buldožer sa druge strane koji ulazi na sam administrativni prelaz. Evo i sami gledaoci su svedoci. Buldožer iz pravaca Leposavića uklanja kontejnere koji se nalaze na samom prelazu, onih obara. Ove ljude u ovom trenutku zaista, u ovom trenutku niko ne može da kontroliše. Oni demoliraju u ovom trenutku administrativni prelaz Jarinje.